di bula nakabale na sema mai. Unata pangadi sema tikumikina ni bula binaka. Nakabakalevu na rangota na kadi malumu muni ngali mai menta mai vital no tu ena kabina kanikwa. Kalau marawi kei kandabu gera tu namamu kenandela ni bei batu maliwani singani suhu natawase diamaki haulako batu Sa totoko makawati na serea ndavana lalo saranga ke kandavu na mbongi vinaka nikua ya kai vinaka nikua ndavaka vini vinaka tiko me apa kuki na lawa na nona langata vikenda na sere totoko ngo na sere nali wavi au na toka lau vikim niken sara na wekando me kandavu na bula na bangau ni sema tiko mikina na kai vinaka nikua sa ngol tiko yatu na bakambula au ni tikina ni mumbulu vinaka tiko ngarabi naka tiko na itabi na bono aya banga mu bararongo tiko mike babini binaka ba levu na mu sema mai na mata ya bini levu na singa bakarombuka na ika chini kantua ni singa ni bule kelikeli tena bulo machi maro tikini sara ni me tiko na kenda maliwa na nonda marama bulang to kai surechi mai me nonda bulang na mata ya na nonda mai vital no tu na ulutanga bali tikenda tiko na marama na kana maro tiki tiko na singa ni marama na madha ke na International Women's Day ya na bula talanga kana bula buli kelikeli tena bulo machi na Women's History Month maro tikina ni rasureti tiko mai na nonda be bulanga so bichi na be se burbura kenda na marama menda ngole mantanga mai ramai talanotu rami wasiana nonra talononi nonra tumbu taki mai nonra susu nonra buli kene soner nra chilo chiko ni roni biba ongeci weekenda
watu lo sakatiko na be ndel ni abutamba de tin kapana ngande sana mai biti na bunata pangau ni bakarong sakatiko mikina na tikini ngonongo sangol sakatiko ni ngono bakambula mikemuni todo kusar na ngono ngo min sana bakambula sara kibwana nonda marama bulangi randini mada tambuya mumbule binaka nuk maram Mbola nakadakty nahaleo nanamny vesurety meu rani mahita manike amin'ity koa nanamny vatovata vinakaongo na matavola donaka nanongo marao ni namay verety mata leo nangono ndo saravike amin'itonga ni tiksar may Hawaii da sar-sara tunga da verety tunga ne vola mata yongo ni rani bangataki na platform go babi ni nakataka bona kalo nindo nangono pango ni solioko e weekend vinaka Savinaka nakbale usara nandini mada pambula talchingabe na ndona maramango barong talchingamai Luciana Robono pambula sarchiko yatu vikemu Luciana Robono mau maratikina ni urongo de chico ni ndo talitikina na pamurechuk mena program ka au babini vinaka ni solitu nangona me ndambe na nomungone lewa o rendin tal mada tambuya mikir mi bitala noya na mataya vika nakbale besar isa nakbale besar nunggu lewa ke ramadangani wambulo manda weekend ran rasasya macam mika so nomu itokani so weekend ran do bamuretal cikana nomu bata lele butal cikana no weekend rasya macam mika wambulo manda weekend ran nimbulo vinaka ni mata vinaka mai na mata kani ni sar-sara tiko mai na vata-vatongo viki munina sar-sara tiko mai viti so viki munini sar-sara tiko sar mai valangi mai Amerika Australia New Zealandi dona kani marau be yau na singini ko merau ni wambula yani viki muni na song-song loti na maka na IFGTC wambula tiko talenga yani viki muni na marama oni sar-sara tiko mai na kabini ko Happy International Women's Day to you all vambimbi talenga viki muni nando sar-sar mai na nongo blog na mada titambuya sana butterfly inspired ve na Facebook sa vambula tiko talenga yani viki muni vambula viki muni na nongo tobu viki muni na marama turanga ni asana vaturanga kandavu na nomuni sar-sar tiko mai na mataka vendendai nakavaleu nakavaleu sar o maratikin ni yosia macam menanji nangonaka wanapo tumata nanraki menanji randin nanji ndai be tau tok balelai na langi na bumbongi sangga idil komunikasi main romu tiktal na singa ke iyo nraki binaka tu vinak iya magutukun cikia na nyuntanan na walu we menanji o klanisa American ilm beka bakanta budet history sa kora na walu iya Banak mana na walu na kena terikim to menanje turun na ngona malabu melu tu me walu tu na mutia seasa yes ni bali pikiru ka so nangon ando baltambak nga na drainage system yo na ni rumah itu na sa swara sa bake sa mata tu sa mincere vo berto nessa swara berto na turang maramatawu na walubu iyo ndaba binak mana kalo ni bingo na bimaroi tu bimaroi na bula bimaroi talngabe na vale kena panuan tantu itu ke senjina saranga jina todo nak bali besar nak mitik bunangan entoro bitalan noa kera matangan yo pamatal teknik ke mumante weekenda na nomukoro kornivasu ken ponu masas miki naka nunggu tumbu-tumbu turang oke turangan ni takaun robe tawake takaun robe yo susu tunga mai be nana au bolai be nana o nana maramani raki-raki ale kandabu au susu nga mai kandabu au buli tunga mai kiana primary school buli mai raki-raki na yale district school patuka au sanggai lakomai sanggai mai buli subana high school sanjina ino mo may buli suba o buli na korbuli am au tekibu mai gospel na form 2 ki na form 1 koro lay buli na andi da kumbau ruana embaki au maninga imbata
nanunggumpata usangkay may pakorkor na nunggubuli na Singatok Methodist High School inanronga. Sanjina ina no muso buli mai na yale district school na mande sona rombo nanuma ena no mundo lei buli ondo tombale te obondo boto nevo se nanuma nangona tavi Oya susubay nunggu tutu ke nunggu mumbu sakyo andalay buna rapono ke le simbulon tingi rapono na netu chico na le mbeka na kila ke tu chico matari matari chico pangalala non ru chico tutu ke bumbu na vanua se ndo rongo tembeka baleta na bono ni matari kita ndo tombali ngau tombali korbuli ngono sando yan remeke ba bongi o bumbu watu itu tutu kia na wake tu na bula tu patana socia yan rabatana to amwadi patana to bula na taimi bula na mama roya ya dona na erlebo bulita mai beiruka ni na erito to ko edaka na ngauna na kena maroroi na ngauna au susu mai beruka nangona nganga ndo tumbali ke tutu mesala ko nitite yo telenga sa tumbali batikia so nangona ono na kaloko ke ro tumbali mai matari me ke ro lako na koro mini tumbali na ke ro te niu mai se ke ro te mango se te mbua na ya banga ke ro roni te ara mai na ne ro lako korbuli kor sanga ndo lembichi o kia lako saro kia ni te ni sandole sumao tutu mai nei tite au sakila telengau ni sabaro suka na buli ke ba ke netu alam clock tu korni buli baleta na suka telenga mo kia nangona ndonu mesa kor ke na buli baleta mesa pikta ke utali me ke rosali stali matari wi santo ni varitik binak na nangauna ken bale o kia na nona tuba ni Indonesia sambo chile binak sarangau kia iyo donere eu mantanga donere nunggu sasanga chike non rupa to bubuli o kia bat ke bumbu me maroro ina ngauna minin tambita tunga na banga taki ningele na banga taki ni talenti na business na erto to ke usi saraba mai na ngono chana ngani ke au ngai mai chila chike au chila chunga baleta ne bubuli masambi tu mai bia unis chana ngani satu to kanjina isa o sa mina tali le buli tali university tena to tali na korbuli sa no mo korni bula ngai lo mani bale rinjine iyo au buli mai na bisnis mantanga sondo taronyao iko ma buli na korbuli ni bisnis mino ma buli ngai be ngumbu na bari richamu na bata system o se saraba mai be bumbu bata tutu na kena te na kito na bano kitu chuke bangalal ngele nuku yo te kena kumala te kena ndal ni tana yo mini na nunggu susuma yo na bisinga kitu kanya dotan na kakana mini kitu kana tabio katunga mino kitu kana suli kitu kana kumal dagay main dana tu keso na matanggali kumal au sen dana manis chanangon na bi matanggali buat to ko au se sarava manis chanangoni au kila mai kina na vaka menta vaka ndambuno mo yanrenta kenta nagaikana o nogututu mantangai boli taki iyo nerke se sarap mai news chanangoni sandone varitik binak au tali tekina no mutuku no mai na bata system roni ba matal tekina manto ne varitaki ne rondana ni na yado na visa mai matari ti mai yale au klanis nis chanangoni donerendo chilombumbu mendo umbulimbani o kito le tolu chinga so nangona ndo chibot kito na bator to momor chinga mai na koro kito chinga matari kito sangay do tukuni be au ni mbulimbani rauni lako mai so sol na ken rambani kau mai na suli so rapasi tunga mai rale sumai na mai siwa so libida na tabaya chamu balato bumbu kia na chamu maoli na chamu so sap na chamu koranga ikoronindana na chamu moli ndo bari ringo kia sangay nito ka nunggu taka ko yaw news chanangwa ni me ndo chila ke kau na new me rauni le na store le kau mai ke ndo na chini kakana kadeu se sarab tu ke ngai mai chila chuna bata system ke ngai mai chili o se sarab mai news chanangwa ni santo ni varitik binaka lele besar cengan rapambulu cikumika lele bun rasia besar cenga be rona roko nomuru be nomu tutu batke nomu tai
Isa sa rong binakan jin na no muitala no ni ontana saranga na kena chili minutale ni ole sar tal chungar Iyo. banua sara yala saranga na non rumbulan na no biru ko no mungasi sangai bana po no bimbi umay raw na mutu vital tala tien ru lakpat meki kemu no mungale me bitilin Ma o nana ma lesi bangas ni buli usama ni ngai toki mo le chiku nana kora rusa ngai toki mo ru ke merulak mai suba ve nunguna na lebu mai chiku nana lebu oyo sangai lako mai mai chiku bat keru kana ngono samai form 2 ke in a gospel high school sanjina rusanga misarabo kenru kana na tombale ke chilmei yale district o sampai tomana tel mo buli gospel isa iyo yo ontana na non rumbulan itu ngaune me chili chungana non me chuku suba iyo keto isu paner todo kumbala to tutun jina mantangani keto sama itu isu ba keto kilato to ko keto na kana na pamataka bi chili na gaili mana kalok mesa chili na pamataka bongi na katalau ke waro wai mantangana bitu na kalok ke sana nduri me katalau ke mino ke sana baru tekinangana kene katalau keto ngai au ngai atu cuma na form 2 de sate ke bumbada bumbu kora sama mai langa saro tutu na ngono form 2 ke mai langa bumbu na ngono form roa isa doma tangana era na babu buli binaka nrusan bitu tumai sana bana pantanga bena tunu munana lebu ena bisa una nrutu program din romichiko iyo bisa auto to ko kema misa kila korto iyo nunguna na lebu talanga kia toto patake nungu tutu ner toto kona time ya iyo como ya dona ya ramai na ngona moada na kia ngona ner toto ko patake nungu tutu talanga isa sandon jina na babu buli binaka kla ni dona ulutanga binaka de ke ramatanga ni do matanga no basa matanga ni bakandre bau si bikin na turbo ngoneleo lele mo na barong tal cuman program si sombe katalangan itu tumbu enam bimbi ni bakay ngatakingon do man dong pamadalan na ulutanga di pinaka dokter ti oyo nungu susumai donero taletekin na de na kena bata buliti na kena marroi na ngauna menta kakuni tu pa wele tekin to nangona to tukun nungu tutu na ngauna na ilapo na ngauna sole me beki antana kalo me banga taki pa pinaka na nungu mbula mai ke mantanga keru sama ibio chini ke keru kale bunangona keru sure chindo na bano me keru lake keru mata intamat keru to ya veani bale tanga ne babuli sa matau sa cher ni mbula tu be keruka yo ke do makane ron tukuna pa bimbi be ke antani to ke le bunangona ndando baka wale na tu na ngauna yo na ngauna imin na lifestyle mai every day we have only 24 hours that's given to us in the day but everybody has the same 24 hours koe chiku mai Amerikas ya koe chiku ibiti ya toto batanga na nonda 24 hours yo sangkai bata weekend na nonda bayang ataka ko na rosa ngabulu ka pa na uaya ke ko be bang ataka na rosa ngabulu na ua me ko sar tunga se ko rani ra bang ataka na rosa ngabulu ka pa na ua me ko taka bikine ndo na kayanga au bambot ni ndondo me bata buli di ber na luventa ber na ngwani ni sengai susti ko mai bersabata buli di ber to value time aureda beira na India beira talenga na wekanda babalangi dona kana nonra bamarengeto ir na ngauna beira na do ni bisnisi yo weekend le mbek na ngona baletani sa mata utumbek weekend me tatukuna ngona Fiji time senga teku una songo na Fiji time yo dona ka mai pulida especially with successful people le beira ko rasa mai rawati retu they value their time because their time is important so we andona ka undo mbula takatu to respect people's time ke utukuna pe indua ni ke runa sota na lima au sianga ni binaka te mbuta kota mai na nona ngona ko ya baleta ya barita kikina na kau bata buli di mai kina sia na nongumbulo yau na kau maro roya telenga ko ngone au be baungeti kenda kina na mbula ning na biwara kimbeka na libo ngona sama to tu weekend tongele sota tungani o ngelo rai o de ya ani yo mentaka ko ni ba wele takana ngona blete we only have a certain time that's given to us some are privileged to have 70 years but some may have only 30 years but what you do with that time that's totally up to you Dina saranga
nakabali nunguleo no mosia mai na nona bosa taleo tutu na nauna na ilawu te ndorna banja te kinambek baka babalang time is money ina bosa kanta sandorongo ta wasuma na nonta tumu ta kitu mai rara nonta tukuna ben rendre tok na kena chili ni ndo kilanga chili ni kando no songo kan rutsana beranga iya meka kuni me kuni bani baide na remenda chili me bisa menta nanumi kenra and then we nakibata satu kuninga na lima na kaloko isa binaka bali besar randini na namu wasiamay na ulutang ang bimbi na pakai ngataki ngau na doni bartek binak sarangamay rusa wasiamay ro nang kase sangkay bana pandor na lisutan na tar men baletan namu buli na yapo manong itubo-tubo na nung mabuli may gospel, na muli bulan dita kumbao, na musanggay may buli na sinatok ang Methodist. Ang tundo na namutatanra ni Ero na Betchila ni Osarang Bibuli? Eu mavi na kata meu aircraft engineer. Que eu mini aircraft engineer, meu lakusara, meu lay detective. Mas tanga na yalal nando sarava tumbeka. Nangono sayang baki chinika ono ke. Au sa teki bundana ni pake wisau na ereu binakata o vambota ni nangono do masuke sa vosa chiku be una kaloni ya una lakma una maital tal ke mina una kaulotu yo sangai binakata yo mau chila mandangan ereu mave chila yo wabini binaka wana kalo ni nakalo ndo loloma ndusi makana nonta sala sangai mai mbiutu na nongu tatandra ni binakata mi aircraft engineer au sangai mai muria na lewani kalo kina nongkumpula sa totoka binaka bali besar na nomuasia mai na nonta na nomu tatandra ni ndo kilatu ni tagai tubuta kamenta sanji bucip au be nasi au be gas ni buli binaka dan sangka mi rongot sarakan ni chiko na nomu tatandra baide ya sangka ya na nomu salibo muria mo sara muria na nomu penua mulaki chila ke na nomu buli talta ya buli kolut au kerle ole buli mai USP tobole na nongo foundation science batau matori science ngamai na high school koradeo lako le buli foundation science kerle sot sarmeki bate tal sember chikeni oke tal nga matori foundation chiko vamboto malak mbek ngami kerle sot romai koradeo sanga le lako na korbuli ni baru taki na South Pacific Bible College wainandoi au le buli ke tolu na mbaki graduate mai na rona undolu ka walu korade ker sanga mai bama wo keru ka graduate na 2007 o yau na 2008 ker sanga mai bama na 2009 sanjina kimbal balu ke talenga sa chiku talenga na nona tubo men na leki chila talenga na kaulotu yo kia manto tan talenga na nona plan keru ka ma chiku roro na science keruma duitu talenga ne rondina na nabnabu sangai manikadi wana kalau sangai mbiu kia lai buli mando kia ya umanga muriani sa korondana baki usanga leteki bubuli sanjina isa totokan jina ndo sarap chiku sono muri tamba na buno muru balako ngono muru satu ribolake roni wase manta sono bono muru gai lesike ni korsa korna muru toribola keru kormai keru wamau kia ma bingara mai na Evergreen Christian Center be na tal kuna nitu o ya uma bingara vichinga be tal sabnada ratu mayali kor sa mani keru toki mai nanji keru mai bingara vichiko nanji sa kor bana mbaki keru gailesi me keru kaulotu be na Assemblies of God keru kaulotu i Papua New Guinea keru le ono mai na mbaki neru chik mai Papua New Guinea keru le bibu ke be na mission work ke mai Papua New Guinea. Sanjina. Vanak mata na namuru ono na mbaki de. Visau na bono muru bila ka kikin balatinio Papua New Guinea dotok na matin tubay tamer. Iyo. Papua New Guinea banua lepwe o yo manda una numa ni mate banua leilaye balet sona ngon dando una numa tu ni ovit saru banua lep keru la kagade usanga kila ni milioni ti una tamata rachimade
lebnongona keru chikungai Port Moresby keru winkarabi chikuna Bible School i Port Moresby keru vivata bulidi ke sonongona keru ndolako na province me keru leitile kena vivata bulidi ke mini vivata bulidi na erngani lotu vivata bulidi na bulimbuli na kakana vivata bulidi na ernisa sauni vivata bulidi na health wise ra chila vayava na non rambulo ira matu vale marriage na counseling. Sanjina. Isar ndo mandangana na leptal nier murubuli talanga ba biotidi na murchili bulichiko. Na banganga takina talanga na murumbula ba kabiotini te ba na mu lilo na chikina de. Iyo. Obuta ni okeru kumando na bisa ni wakasama bisa ni rai baleta ninta sala ituma indo tana bonuatani ninda tuivici rawa tu da tuna weka ke manilanga indo nere yo ninta sala kona bonua lele bote mbato Papua New Guinea ke mini baruno rawa bonuan rendre toka be walunan rauti kuna kena na language walunan raw na language sanga ichiko na kena malni bosa tale yo Banua saulebu na ere saulela iwichi saulebu sarma i Papua New Guinea i Papua New Guinea sa kerunga lebu lida ke lebu na ere kerunga maybe wasechu ke be na nungu blog na mama roi lavo na kena banga taki na talenti merawa ni supplement taki na income sena ere satu ibale keru komandanga na nerundo sengata keruka me keru mararoi na nerungu na babi watini batani lebu nangon sa chili tunga na daka lebu na baletan baka ni ken sama tau tu weekend na ita okay chili nga na daka yo but in Papua New Guinea we learn to have our date nights to try and have time for us as a family and not just to concentrate on the work. Wow, man, that's so beautiful. Untang searching nga ni ko wasechu ko na mo blog na ndo matanga ide na courtship batake na marriage bida na mo lutangay ko siya may na mo blog sambo rong binakan tini dor na lista na ulutangan na mo blog bato talitikin sira nga vale bo na mo sa tekbo wasia so na ulutanga na do minuto ni do tamo tekin na nanda vale gado buchi mo ito na eren baleta na baitaw da sa basa lo te mektukunin do sa ruwa mau eba ne lebu na vivo saki chili loma me kuni chili me kuni yadon beka non rulo main na vitau do lista manda na mursa chikme ni Papua New Guinea ni wolan raw na bosa murubulida na pidgin English kerubulida pa lai na pidgin English yo lebu nango na balatini keru bingarabi chungai Port Moresby keru bosanga sonongo ni keru bosa ba pidgin yo lebu nango na do chiku na do ni babandia balatani Port Moresby telanga erna chuki era mini bosa todo ko ba pidgin lebu rabosa kinanga na non rabosa balato ira do sakita kina na non resana balatani rasa kita kinon resa ni mini be buli total non raboso irtal ne sanando sama ni lebu nango na keru ndo le waita bisa ndo keringa mendo ni bandia sa malaka sarangay ni murla ko na province wana pataka na reribinaka ni be with why na bimbarabi ni sotal na bibono papinukin iyo banua reribinaka Papua New Guinea vanua lebu vanua sautu talenga be na kakana na buata na maoli ketu kete yo mandanga usember nindana iwichi na kena lebu na nambu nda wata tale na somita ndo mandanga nambu saroni sinai tale na kite mwana ndo nambu iyo na vima tangali ubi na vima tangali chai na vima tangali kumala kyo minindana iwichi ulai sarabo Papua New Guinea gara tamata binaka elu binaka talenga oir naturang maram ni Papua New Guinea sa totokan jina untana chika na mo muruledi cilibuli chiko na bibata bulidi ni yarbayalo ya untana ni murchila na tambana ni kakana na tambani chiko mbula ke na tambana ni nonra ndana chiko na nonra mata bubale o martakina na mule vaitabi chiko ide iyo marotakina dom au tal no manda dona bano kiru le vai do bulike na dolo ke
Papua New Guinea. Kero le vai atu huli ngai ke reiwe ke ruka me oasi ra le huli na turanga ra le huli na marama. O iau na singa de o be bata huli tiku be sibia ni ruanan rau na marama. Me bata huli de be na non rabang te kina na ya ni sasau ni. So be ra singa ise rubandua. Sa kora na huli mbalata ni chili chiku na papa andewa. O ba buli dira chico na banga takina na deodorant na banga takina na pauta kala soner lalain da doutor tumbeka I vicin da mindo baka sam takina tu ni yanga weekend balaten da sa buli da tuman dis janangon sa korang kai tangi dona matua ma chico de tangi saranga oki au ngai nanu mandando baka nero pun nei dal batani bosikanga panon reto sangai mani mai bosa biau kinan doni babanti au ngai tuguno ki ani taro kiana matua ki mengai taro rawatu mai be nango na kevingo daba saru intente kina na nomon rongka yado mai be ki mami daba wasanga ni lako totolo mai kina metangi da kina chiku kia ni sabu alle kan ni le mati o kia sangai indo le bata buliti kia mesa sauni sanga indo mele bata buliti kia mendondo me dungu na bongi bongi dondono me dungu na matakabi doner na kena mbule na nungkumpula boleh be yau baletani Nanti kan tagai susu tak mai dasa kilatu ner badi dasa rabir na nonton anan dasa rabir na nonton bumbuni recilatu yo behira ramini kilatu ner badi ramini kilani raduren estuar antana na ernisa sauni raroni pa yang tekina raroni bolia yo ramino ngani kilam baletani mindo bata bulita beira Kaya nga bule kina ni rumbula ni nabos ni kalau ni bola tabu mini cere nga bayalo Nangarabi kalau mini cere nga inda chila bayalo Nangarabi kalau it's a holistic process it makes you a better person a better woman a better man not only in the spiritual but physically emotionally it covers the holistic range Kaya kero sangai sangaki na me kero tarana vi asana kete from the word of God. Totokan Gina isa Gina sarangai na really like the word you used holistic so it's a holistic process nila ko pati chiko nang bula bakayalo me and it has to be balanced wat kina nang bula mantanga bakayam Yes. au tali tekina na mutuko na may mere na kena seru mantanga nang raulo isa wat kina yaya ni sasauni na deodorant au kla ni sobi kena na redet na tana tumbia kana store and ramini kilatu na mantaka as you said they can buy Sanjina isi binaka bali besar iya bana pun mursa bimbi mai Papua New Guinea mursa listal mai bici ni sakor na murbing garami Masih berdi kor ne rubing garabi baleta ma talekiru kene ru talangasi o matu kuni chiku imanda turanga ni asawa na tal sabnada ru tumeyale o kia sama ibake tu me ni ru tata na erto do ke ruchila na o kia ndo masule kini ke ru tu bito ko ni tu ke ru kana bingono ko gele o kia mi sumai sa koreono na baki terus angele sumai na nerule sumai gai mai lengka sangai mai manta na turang ni talangase kero sanga mai bito ko ni chike na tal sia kerto vena international full gospel kero mai chiko ke me huli talenga o tal kero bito ko ni chiko na daka na belabu inanji korang gai vindani siapa na lewani kalau be keruka totoka isa da mini kilatu na manjing dalako murna kadibitali me murungoli Papua New Guinea ya na taka mursali chila au klan ni sandra maru tikina saranga ni santo matangana bisa ulewu sana toto matangana mursa bimbiu mai dona kena toto wiki ruka toto talenga vera io kero ko vambota ni sambunto nerle lai kero mbole chila membo bibu kitu vera au vambota ni tutelenga na taka wichi me mai tomani kero sama itomana chike kero mai vinkara vichiko sama iteki buta kisarna blog mai tomani chiko na vita vi na taka na maka iyo
Katotok. Iya, niyo satu buta na blog dar sana ngal sar na ulu tanga ka. Dona era no kumara tekina do sarava, do dambe, o sarava tu manda na ere o bi ulu tanga bibi naka. Murdo o clamuru chilo bata babi o chini na no mu programa. Roni wasi manda mate ku bana na no mu lilo mo chilo do na mu blog. O eu dona nungu tatandra dokte time o volando nungu i bola. Na i bola ke se sabe da mãe na empaki ke nungu se ngata chiku me bolai. Au te ki buna. Ai au te ki buna nga koranga mai veng tu. Au sanga i mani nanu ma me start dona nungu blog ve na Facebook batani undana chiku na blog na Facebook. Au do bola tunga. Sa empaki sa kora na e pireli nungu masu chico sabe boleh mana pireli sangai tuna be na kalau meu teki buna dona me video me kuani bola nga me utila na video abe ruambia se ruabi mama na bula na nungu reto tu ya me utila na video bale tambia kan yu bakasama tekina ke una mai batani bina katana kalau be mo tal no tekina sana ere ula ko rumah mai siana tukuni alo ni nungu bula ungai mani bakasama tekina Mauli talan waktu balat kia ni sa open it's a open wide forum anybody has the right to criticize anybody has the right au sala indana saraya una kena negative o mini bakasama tekina una kena positive effect sangai mani nunggu singni sudan nembak sakor April 26 au sangai mani chileke na matai ni nunggu live session vena Facebook au talan waktu kena 6 bulan masuk tahu mai 6 bulan ren beko so tahu mai news channel ngone koro mai talan waktu kina chiku na nunggu bulan ni mami no tu na nunggu tata news ngone sena kena ren na laku tu rumah mai 6 bulan ni rayali o irna nonta tata korete sangai mani mai imbita na kalobia o me wasia na how to save 1,000 in 1 year kia na savings ade o sangai mai indana kia na lebu ni tamata rabina kata tu me vata buli de vir soner lalai soner so minji beka sambo buli da tu mai bena savings sama ito so sara na blog na ngono tik buke se donon dolu tembengar ndo follow takia wir na do wili tu ke sabe tol sanga bulu kabida na undolu na followers be na page ke chukar na bata na Facebook sa totoo kasaranga weekend rambe kan sa gero nga tabando ng blog ka ready to buti talimanda na mo ile di page ke bakani son rabi men relilo ke mada titambuya weekend din waro mo chikumai ke bakani binakata mo nila ki reida kasaraba so na video rendini talamada renyo ni ngole na nona tagani beba na mada ti tambuya totoo ba koro saranga no kumarama no mutuko na may merme na dolo kina tol sa ngabul bata ka no dolo tama na tumo ba tamer si merme na kanin do nembay tamani tumbu ni undana chikumandanga na wirna sar chumai raunin na video batau sa chilatu na live sessions sabe ndonan rau chinika vida na lebu ni video kia sa chiko be na blog ke tu mai dengu tu ke balet ni sa undana chiku ni sa lebu na information satu ke bate kabat taki na lebu na range irna tiki bum business balate ondo kornga tiki bum don business lai au mai bata buli da chiku lebu na erbade lebu na tiki buni business how to start a business from $0 how to save $1,000 how to budget your money at home nere korke sangga mai bidu rumah kitu na kena biu chika ni sona free recipe vatke sona free ideas biu telengana bulan ni courtship and dating bernador bono ngonelle wasona erbayalo we cover one whole range balet ngone anan ni robambo to chigo kirau that the Bible and our belief in God is holistic. It's not just a spiritual thing that na kalau binakata menda butunia utalenga okend butunia bena non talendi butunia una non bula pakai labo butunia una non bula telenga pakai al totoo ko ba koro binakabalibo mada no mo wasia mai na ulutanga jina saranga nero tukuna it's wide range of topics ya na ulutanga on jigtikina na ulutanga saranga rangan rebutun sarsar
Dr. Tio, kero do masulakina. Kero masulakina na ulutanga me kero wibata bulid ke binakata na kalo me kero wibata me oyau nga wibata bulid ke binakata me kero wibata bulid babi o chini kero chila. Kena mai vengu chiki balata niu se kero se masulakin chiku mendo na taliboni binaka balata na taliboni banga takiwe na me catch takina binaka na internet me nirwale sa it requires a good phone mai vengu tu utungana benu kulani bali yo vengu tale matanga balata me rauna rawir me rasaravo manta ni video sa chiko na blog 100+ videos is not easy to watch, but if you go through it, you will be able to be inspired by one of the videos. Sa totoo kasaranga. Wana pamanda na weekend ra isonda sabi tartara tu weekend muruka babi chini na era sayang weekend ra. Isona undana chiku so sandra chila na maroisende, so sandra chila na bababi na bariri, patake na chili business. Roni sole mandana keni varitaki? Nangono mandanga ke nindo chili na live session wake auroni chila na live session na vitu na kaloko sia walu na kaloko na bongi ngaindo dio na kaloko sa teki wutu na messages ke na vatataro wake na marroi lavo na vatataro ke rani ruana madao tul na madao na bisinga una toro chimbeka ruana ua se tul na ua na nongu so much ko na taro merabu ke na tamata ke na blog sa mini che blog walenga ni so mitaro sa lako tike na counseling balata ni lebura lako tu rumah chiko na lenga babu wale balata ni keru taratal ngate financial coaching chili tu ni free be ke ruka ke ru chila tu sarngane ni ru wambota me ke rubi buke ke wambimbi sarnga be ke antana itau ke so that's what the blog has become. The blog has become a sort of a counseling center, a coaching clinic, everything in between. Iyo doner na leo ni talno keruk sa mindo mbita todo ko ni talno membiuda ke mai the testimonials that come from people sarakila chingoir na kena binaka kerundana talenga na leo ni tamata ra follow sa ra share takina na video sa 100,000 views so I think the highest one we have right 200,000 views kerundana maike kave lebu ni tamata rangandre chiko but we don't do our teachings based on the views, we do it based on what God leads us to do. Yes, absolutely. Wow, sa totokan jina na namutuko na may ni modo moslakin na ulu tangaya ba memuru bibitala noke sa rota meman balate ni samur ba manta na nakalo meman ta chiko mur sangai ba mura chinga to no itu tu sa toto kasaranga ya sabana pa na namur telefoni santo sabi vitartarayatu me biti tokoni atu namur telefoni tal mama ngono matanga ke au bolia indua gai mai batitale se masulak chiko ke rusave chike budget tak chiko na huwale mbale tanga klanga iviche leuna lenga tumbu koso iyo se wara kichiko na hopefully by next month me sarau ni dua me sarau ni teki butale na live session mai vale ito toka isa yo ano kuna no moyau kanda mintu dikila nanto na barong chukumi kanan to rubitalan noa na tarambe kana non rayalo abi kenra na barong chukumai ke bakain to tarane lona men wakalong tekiro na beauty ne nanto na telefoni to toka mero tos chuk nga non ro dakabuli na turanga beauty ni sana to toka bakawuti au sana bitu ngai ve ya okila nanto na yalo na tara na nondor may vital na mata binilebu baleta uran tukul saranga pata don randin na nomuro vengarabi saru indo na vengarabi nambantua totoko bako chini tara na ve mata tamata todo ko sara undo pawili keciko weekend na vitar tariatu kenda na injia weekend na loma so may balangi so weekend talangan itu kenda cukuy bici sambo rong binakan china na murundo wasia babio chini na yapa mata no muri tuba mursa chil chukai man
Itu betul membalatan a blog. We want to start as soon as possible with a blog. Balatan ni kerundan chiko na the reach that and the need that's there with the people. We umanda nga umaindana chiko ni lebunangona. We can I think we underestimate the power of social media. And how social media can be used to inspire people. I guess the long-term plan is to continue and hopefully move on to probably a YouTube channel or probably a website. But koi keve akiru sama sulak cuma dengan wana kalau mena value takitikina balat nyoko nga suliana idea in the first place mengailau rai se rava nona nanu makina se nona lewakin kalau. Sa totoo kasaranga o na lister chika kina ulutan ko tukul chukide na holistic na kena na bosse di rambai lebu saranga umana saranga na taka murchila chiko so it's spiritual and also looking at the physical side of things. Dona ulutan etere wale buna na muro blog na membaleta na youth and dating. Kila ni tekilatu na ngona ka sabi sawe sami ni bani na nonta ngona beka te sabi so sar non ngona non tu non tarun tumbu sabi so sar be non rumbulo tutu wat kitai may matari na man down tan and buku ni ulutanga na youth and dating in this day and age pero dito man tanong pamatala na ulutanga ka. Pinaka Dr. T. Leuna ir naran tukuna baleta na irna nonda itambangoni yobe yau na dona ir bimbi ondontana kade na lengam beka ni vital noa mai vale. For me, I don't. When the youth play up, I don't look at anywhere else. I don't look at their education or the school, or I look back home to the upbringing of that youth. Yo dona ka may reda tiko ni sa may lenga be ni tambangwani bal ke kenda beka may vale. Ya na nondando watarao kenda na itumtumbu. For the youth to themselves or to be able to be honest with us. Au sarabe ambalet tabe may bale benonguna nangono sama ya kina na high school level. High school level so nangono ko ndo bandam beriao bosa sarnga bando dono ko eviao. And I had scripture teachers in school in gospel o babi nakatakan dono kaya nungu bule may gospel na non rando ndambe batikiao. So lebu bira ramani balang turani balangi merando bando dono takabiao nakara bosa biao ratukuna biao Sierra Taronyao, what are you thinking of in terms of dating? But at the same time, they're willing to listen to my point of view as a young person. Keronga maybe teoritiko be na darubo kinangoneleo. Galebu nangona kero may rete tiko ni ndona kaera lebu era lakudro metiko era ni sianga ni rando rongo tiko may vale. Lebu nangona rando be na beka ndona ka sando tukuna tunga mayona iko wararongo siota iko wararongo balet ni iko siangoni. Endina ya endondo no mera wararongo yo bambota ni ndondo no talenga weekend na itumbu so nangona me dando ndambe mandava malua me dava rongo dira ni lebu nangona rando be la kumai ramai tukuna ita ngona kaya tiko sia na ngona kaya tiko ena siang ni raube ira mera mai wasia ndo na ka kesa to taratum na ni kinto ndo si mendeleu si ndo na wall level we are already building the walls and not allowing our children to come and to express themselves nangona sanga ndo le yava kina na langa nanga ndo le taro edam balati kwa siang ni la kumai kina biau na mata ni ngona baleta ngona ya baleta ni okenda saranga enda siang ni you don't create the atmosphere that's conducive for this young person to come and talk to you. Kaya bekirau kirosanga indo ni robinga rabirna young people. We try and listen to them. Lebunangona sobi rara message to my na Facebook 10 o'clock at night, 11 o'clock at night. Ikona raw ni saraba benanonra Facebook.
sarava na nonra Instagram, sarava na TikTok. Era sangachi ko era to express who they are. They're trying to find out who they are. And in order to find out who they are, they need us, the parents, they need us, the older people, they need us, those that are matured and who have walked through life, to sit down and gently guide them. Liu na ngona balet mbang ken ndan do dun rubi to my liu. Ko ngana ken kondo tak to my weekend day liu ndan anu mani na takatalenga be irango. Ya ndan do ngule da liu na ngona ni irango. They have the world at the touch of a button. Everything is there at a touch of a button. Nakangara bekila satu nonra lamani telefoni, tu na nonra tablet, tu na nonra computer. They don't, but what they are really that and give them some attention or gives them some love and say, you know what, I'm going to gently guide you. I'm not going to force you, but I'm going to gently guide you into where you are going towards. Koya ubambo tani dona ngandre lebu. Weekend nangonong ko mendantambi pat kirna luwenda sianga ni nangona rasanga may ambakitsin ka walukina sianga ko ibale sarnga rasanga ambakin dua ambaki ruo ambaki tolu menta satiki burongo dira ambaki lima ambaki ono na oyo sianga ni veterana subject ngo na oyo sianga ni bela ko ike na okwango ndo dakabungo nakakia nangona ranga indole yado kino ira na bulan ibi posaki ke oiko siang ni rongo dira tiko ni rasiang nalai ira na siang ni lako mai biko nangona rasale ibi posakin dina mandanga ke manila idala na tamatar le ibi posaki kaya se sobi ira nangone leo ko ekiro council takatingor singa bakitin ka ono tin ka bitu saralau padu tiko bir na non ritau yung do taronyira tapos singila ko kenda binana wat kita ta mo lay bosekina pedo to na rusa sianga tunga ong lango bina wat kita una kunatim bulan-bula au pinakatake be mo mate may naibado ni nung kita may nanunggula ko be nung gunake nung guta so nakabaya o vama suiti kenta na itumbu-tumbu mentan do ndambe patkir na lubenta menta bital no patkir ndarongo dir talenga ke manidala mandanga na kartu kunyani se valam beka mai bena kain tana numa bale membale tira da barongo dira mandanga Sejena saranga maro tikin saranga bale bu rendine na erome wasech kuni lebu tale ni ndorme bitalo tikin ndo na ulutanga endo kila banin renre mendando talo tikin au vanjin jin tikin na rotukuna biken ranangon it's a lifetime senrer la lai bandi sengai rongo chicken rachu bandika nera ka untuk tana chiko rendini mada na nonton to rongo chicken ranangon evani viso tatama ni senrer lele mai sa korna yalo ni rongo sa libu kana na romba sa lakngame na bosa sambalia do tukuni mai au marote kina na rome waseni lebu mi biso na nonton lilo na tumbutumbu menta chiku matanga ndanda matanga da vitala no akenda na lubenta ke kai mino en ramin la kumai au sahambo tali tekin saranga bisa lele saranga rasa se macumika lele tali cumbengan numu rtona bubali mai nanji bike muna bingarab cumike mutumbula me namaka bike mnina se macumai binaka bakal besar na nomni se macumai na kabila kanikua yeah, so the way forward bina ulutanga ka bosi bina na bakai tau bat kendo talanga mir na bubale na nonta do bitala no marate kina no mutukuna ni murchuk matanga me papinu gini ondo bitendo na bongi tendo na singa na lomalindo na magao be no muru ngona ngana biotin ronindo manda no mobi baunge china chikina de vinakatatati iyo na oya sa bito mai na embaki na niru vamau sangkai untuk pawili ka sona ibola baletanga ni binakata me binakata kina ni rumbula babiotini babimbini ke rubin karavichi kona lotu keru sa oso stunga mai na moniti kina moniti sana on dotuku ni day off na moniti yo mino ke sanga mai chil na blog na erkor ke sama yo oso au ngai ndo watarongira na ni ruitoka ni mai Amerika orto na American missionary era mbeka paya pa me le kubira le na non rava mau le 5 bulan mbaki o irna ngone irna no they have good marriages do tukuna chingeno irabia umbalatani they make time to create the intimacy in marriage
Korte sangka indo mai pasara betu na nonda bulo kian tan itau ke kian tan da sabi wacini tu mai be 5 nem baki on nem baki se cina nem baki mengai tu ne oke ruka le date da ner na bi wali ta kian da spoil ta kian ke tarung tal na date tal ni ava mur sabi wacini tu kian na deu ge mai indana chiku be na neru bulo mai bi wacini o mai bi wase chik sarke baleta ni sonere de kiru sangka indo siangata baleta ni os oso tu na berni bingarabi keru sangka siangata na bisinga me keru siangata o keruka at least 1 hour in a day me keru lako mai off na taleboni off to ibali manda keru samini va tv mbal teneru siangata ngena me gabta ki the family atmosphere the family time at home keru siangata at least once a week say once every fortnight to go out for a date night. Kemin tukuni mendala ko mendalikan dona balikan lebu se dona resau lebu. Kenda tombale serna keru tombale do korna kan nam bongi dio na kolok. Keru sangga do tombale tu cin kali mana menit seru sangga bulan menit. Me keru vital no tekinangan er baletene rumbula our aspirations, our dreams. Se keru windan repaki tu mendengar se minu keru jing tekinan dona lalu na YouTube me keru sarabu bata. Chili chungaki ambalta me cultivate taki the passion in marriage to always be there me kuaninga ambaki rusang obulu mai na ambaki ni vamau dasa dasa mini ve chiko vata le ba buna mendala inga chiktal kendo talental na vanua se mendala ba sangara tal mai endua na the time that we try and cultivate together this dating period that we try and form in our marriage is to keep the sanctity of marriage and also to just create that romance that was there in the first place. So, then sa rong vina karandina talita kina saranga keep the romance that was there in the first place. Definitely, because there was romance from day one, yeah. Me kuni sandali yang baki 5 baki ore satos na baki saban ni sa seseat sa seyabuya tu na romance bikim ni na barra machikumay ni sa romance saranga nakasat puno o redintal tala mava. Keep the romance, yeah, the romance metiko. Kero sarabut saranga na mas makandamu sa totokan jina. Maro takira saranga. I really like the fact that you said it has to be simple. You don't have to go to a very expensive restaurant, right? Or you have to do something extravagant. Tali takina mur tombala ngai salem, mur lindanda mitumanda barabi, mur sarabu tumanda na ua, sarabu tumanda na bula, ndo nambongi medil bina katuna bula. Dandanda besar tunga, da sarabu tuna kalau bat kina bula. Saranjin. O sa babun saranga biya may matay saranga libu. Kero sarabi torilinga man, kero sar tambal mata na barabi ka. Viva un get saranga, man, you're so inspirational, and that's why au tukun cukup ini tata au sabala cukup wike ni boleh cukup na nanggulalanga kana ila weekend na marama women that inspired me, because this is the Women's History Month and there's so many women, including my mom na tinangu bat ken roto na tua kangu eleo babi di binaka weekend ra ena buku ni nonra Vito ko nito may nanondo bula ang bula bangon neleo kanda sami bawachi and the little listal dandanisa. These are all the women that held our hand, that supported us over these years. Yang medo bitarong tarabo. Salib sa mga comment don binaka iyo. The viva ang get to bakan lewi and to keep our relationship very strong. Marutiki na nilibu na rumiwas yan nilibu. Ranjin, it's very simple but very practical. Yeah, that's something that I really admire with you. So thank you so much, for taking the time away from your busy schedule. This is not the first and the last of our Talano session. I will be, very happy to see sometime in the future mona listal mai mona mai indo talamada nendoro mata vitalano ia December ni meda nendoro vitalano membaleta ni the maroteki ni chuna International Women's Day and the Women's History Month. Oklanyo sa dabutamay na naila nana pantalangake na nailo tay namutai may matari sa na nonrulinga ni Bisusu. Bochi ko talambia kay so tala na maram may kuri ni nonro Bisuso numutai may mayale patikinana and rabi buki na numutumbo take may bangon neleo.
Doner na bin maramar ravisu sumai. Yun na sana. May chiko na ranjin tal sa ngolya ni ranjini salnia tara tumayale. Netu ranjin tal chike kia pakai tunga na tinanggo kadi matunga vekia ranjini matil da kerto rachiko irna tina na song song le lotu na viva lotu kerusa bole lewena. Dona tinanggo wayalo chiko may Papua New Guinea o mama wenti talaka. Irna nongo bumbu may na koro irna nongo nei belum buli may na koro irna bisus tumay na nongo bula o irna may bisus ubiyaw mandangana nongo sa may buli tordake ke bola imbang tani ke nei bola ubambota ni na rauni bunga nei bola de na lebu ni marama. So many inspirational women who have contributed to my life, and I raise my hand and I take off my hat to them because I believe that without them I wouldn't be the woman that I am today. Dr. Tia, it's just so many women that who have raised me and who have been there along the way. Sa totoka. Binaka bakalimsar. And now I give you the time to, any lasting comments? Siyempre ni Coronel Orbitala no? Datan baka na Robio siya? Babi ni nakataka na kalo na nona patara na nona solia na ngonongo me da may bimbulango dito pinapatapatong ko na Facebook kendo bak na kauro ni tukuna. This is my life motto that I have carried with me for probably the past 20 something years, and that is to always be yourself. Kitumbak tukunin bak pakanda bo wamo tanilia buberto na nantoto bu na naitarto sarsartik may tukunin bak pakanda to be yourself. Be yourself una wasa man tava pertani ambalata ni rauni va mavala taikina va vinaka na malni wasango. To be yourself and to be original. Original to me in the sense is that God has created us differently and uniquely. Lebunango nandando pinakatoken na mendavanta mundamuri iranda may sarava tumbiaka bena yale alo se dawili kambaletira senda raidira. But for me, this is something that I've always wanted, or something that I have made to be a goal in my life, is to know who I am in God, and know who God has created me to be, and to be the original version of myself, not a copy of somebody else, but to be originally me. So that means in everything I do, I will be me. In the way I dress, to be content with who I am and to dress like me, not dress like anybody else, to cut my hair, just be originally me. The way I talk, I believe that people try to box us in their little boxes or in their versions of who they think that we should be. That if we remain true to who we are, if we remain true to the original version of who God has created us to be, you will begin to impact people, you inspire people, you'll begin to not be afraid to be who you are meant to be, and you live your life in total freedom. Aren't you scared to be doing what you're doing? Aren't you afraid, especially nongu sa may taltala, and to work in a male-dominated field, probably. But to be that, I've had to learn to dig within me and to find out who I am originally and who God intended me to be, and to walk my lane, not anybody else's lane, but to walk the lane that God has paved out for me. And even in my talents, the way I bake is different from everybody else. The way I probably write is different from everybody else. And there's always a temptation to be like everybody else, to do things like everybody else. But obebim bule nga kinanikwa, abira na marama sarsara tik may wikim ni naturanga ni may sarsara tik talangana singinikwa. Probably to the young people, never be afraid to be you. Never be afraid to be the original version of who you are, because original is real. If you're going to copy somebody, then you'll always be a photocopy, and you don't want to be a photocopy. But if you're original, then you are real. And being real, you get to allow God to showcase who he is in your life, and also to showcase who you are in this journey called life.
Man, I just want this Talano to keep going for the next 2 hours. Man, this is I'm just so blessed. You don't know how this means to me. Nanong maratin, nanong bisuret siya to became mo. Ongay dingo mo may na nanong bisuret to nera nanong maraw. Because I've been following your program and just watching some of the real amazing topic. All of them are amazing. But the ones that really touch lives, like for example, na maroilavo, na relationship, na bakay tao, nili weekend na ito okay, ganito na sabay tao chuban ka, sa mino na menta pa sa doon, sa nalisot at chuban nga na basten, din nalisot at chuban na binkat, nanjite suwat yan po no, iya, nabitalo na libu, menda vivo sa sarangay loma ni Van, lebu na eranda bulida ni lebu. Weekend na bay nakita na tumbo, keep that window and door of communication open. Mendola juga, so that our children can come to us and tell us anything, anything that they want. Wow, binakabakaliw. We came down na nirotobu, di barong chukumay, sa tukunya na kaya na po sa bakayale. Just to be yourself. We came down na tobu, came down kuala photocopy. So be yourself, be original, and be real. Wow, I think that's a nice way to end our Talano today. To be yourself, be original, and be real. You are the best original. You are the best version of yourself. Yeah. Yes. Yes. But you're the best version of yourself. Yo, can ramadanganan rua, ranting duit the twins, even the identical twins, and the tukuna. Oh yeah, identical twins, but you can still see the difference, and don't be kana chikuna na dimple, and do mino, and don't be kana biyan tamu talk, and don't be balo. So that is amazing. Wow, Talamada, you will have to come back. I have to say that you are an inspiration. So on behalf of all of us who are listening today, binaka bakalib sarnog maram na nomusulit na nomungona mo may dami tuwat kikemi na matay binilibo klan chukutal na nomuongo nga na matay binilibo o klan ibarong talchinga mo nana bulu binaka Luciana Ravono binaka bakalib na linga ni bisusu mintelangan ni tamu mo kendo ka nangasi na nonro bingaray may na nomusiya ngay tumbuta kimay may matari may yale ni siberanga ni may dava solito ka na ngauna ke chukumpe ka sobi ba bini bina ka weekendra na buku ni linga ni bisusu kena sotan nero bina ka tomosia sa kena ngona ka Binaka Dr. T awe torna ngona ke me ba bini bina ka mga bina nongule ni vale nanonando vito ko ni tube yao na bingona and allowing me to be myself. Okila niliuna ngona sondo tukuna sarui. She's the modern Radini, she's too open or too outspoken for a Fijian woman. Yo wabini minakatakina ni nakalo isole mind na turanga very understanding. Not only understanding, but he does not stop me from doing God's work the way God wants me to do it. Nanona toko ni au tu mai na vida patana mbaki ndo masulaki ni au tu lebu nangona undo umbada se naer kerundo lako do rumai vale wabini minaka ni nakalo isolia tu mai ndona turanga me umay wachingo turang ni kandabu talanga turang ni chiliva na kaseleka may kandabu wabini minakataka na kalo na nonambula wabini minakatalangan takin talanga na kalo na linga ni visusu may binuguna na binugutubutum turanga kirusanga may bikilay berto na wek kay nunggu nana non retu bisu setumai retu na nunggu momo na nunggu ne non retu bisu setumai na bita batana yang baki bina nunggu pula wai bina katalang apa bina linga di bisu bina lotu bina tal mosis ta kau kirandini kolfiu ta kau ibal ni lotu bina tal tu sia kirandini Matilda berto na biwa kani bai tal na non rebisu semana bingo no do wambota that everybody that walks into your life contributes in your life whether they contribute something small, whether they contribute something big, but they've contributed to your life. So I've not only had a village raise me, I believe I've had countless
country raised me. Balatani, I have American parents, American grandparents. I have PNG parents and grandparents, the Sargent family in PNG, and across the globe, I have people that are constantly putting things or inspiring me with the way they live. And I believe that they have helped me and molded me into the person that I am today. And I give glory to God. Balatani ukilaki as yang nakalo na nongombula, I will not be where I am today. Nunggu tagline ni nunggu blog. Our stories for God's glory. It's always for the glory of God. It's always for the glory of God. And I thank God for being so faithful in my life and for carrying me through this past so many years. Vinaka, Dr. T. Isa, mundo vinaka makale besar. Mada tambuya, nanomungole tume na matavi ka, au babi ni vinaka bale, munda babi ni vinaka chumai na barong chumai, na bese biti bese burubura, na nonda mara tekina, na nonda rumi vita no to na matavi ka. Lewu na ere kimi bulida. Just with your humility and your ability to be original, yeah. Undana saranga that you walk the talk. What you show on your blog is the real you. And I think that's something that all of us can learn from you. Nanomu Ibaritaki. This is Women's History Month and this is International Women's Day. So we are all here to empower one another and strengthen one another and to be a role model and be an example. We can run a tambongon and ralakota chumika. The nakavale sara lolom sarvale we numutata tal chone tambuya. Lolong sarvale bua vavindi vinak sarvale bua nanandolo maniko nanando vito kuni chumikemu mintelanganitanu mikeonana. Klani barong chumika Luciana Ravono dinaka vinak vale besar na linga ni bisusu kito sawa mo sar chikati bike muro komenanji ando talango na mimbera ke unalako ati bichi ando singa dorleanto tumanda ng biology tendo ng biolodomboy nando sale bukari nanji. Naka. Nakwale ako takati. Made. Naka, mada. Naka. Made. Made. Naka, mada. Wow. Sa totoo baka woche na nando may romi talano tiko na kabi na kanikua baka vinaka be randin tala mada tambuya na marama ni raki-raki yale may kandabu pakumbula sa chiko na siya matiko na puno bakturanga o yale kino yale may kandabu baka wati na koro o chiliba na kaseleka may kandabu sangol tal chika na pakumbula bikimu todo ko na siya matiko may na chika na baturanga o yale kena chika na baturanga o na kaseleka babini binaksaran bali bikim ni todo ko na nomuli siya mamay na ni romay bitan lo chiko ni kuwa lebu saraka kruwasya tale rong binaka na ni Rumi Vitalano nitaka ninda na biwasita kaya na ni Rumi Vitalano anta marutaka na ni Rumi Vitalano tikunikua ninda may buli kedikina usaba ka moda ni bikibuni ando nga na baka moda leka na walu na kaloko vimama ni walu na mbongi binaka ni kuwa and then siya matali kina ando na marama scientist a lecturer na Fiji National University o taina naivalu ningai siya matalmikina en vi mamaniwalu o sabak mo den bikim ni totoko nakabali na bito ko ni chukumai Happy International Women's Day bikim ni keda na marama bakatala kina bikim ni talaga naturanga en anom ni bito ko ni tiko en bulo totokong gono bulo machi na Women's History Month o sababi ni binakaya ni baka mo de talchika bakaleka ni mo de ni matma